Ao zay nitsangatsangana Zandenova. Ao Zandenova. Nosy farany tsara io. Agny zay mandeha plonge miasa. Mamango mitsibiky mipetraky 3 jours ao agnatin'io Zandenova io ao. Ao zay miasa mila dingadinga. Magnodingadinga mipetraky 2 jours, 3 jours fa miala. Mipetraky Mentrano zay dia azahoana Zandenova. 180 km baka Mentrano avy Zandenova. Tsara ao, tany misy moky bevata, ao misy vazaha abo, hitanay agnatin'io ao. Dia azonay concombre de mer io, zanga, Benonom-basy, Benonom-bato, Jobrango, Borosy. Ao hitanay amin'io ao Fototsetsaky, ao fia agnatin'io ao. Mahazo raha tsara zay agnatin'ireo ao. Dia mahita vola zay agnatin'ny place io ao. Dia zay mampazoto anay mandeha Zandenova. Tsara io. Bagny tamin'ny avril zay tagny farany. Tamin'ny avril farany kapegny tamin'ny tao ty. Avril zay tagny farany fa 15 avril zay tagny farany. Dia nijano regny fa misy laka namanay voatazona Anjozagny Zandenova. Misy laka roa rozy efa tsatsa roa voatazona agny Zandenova. Tanan-Jozazy fa mandeha zay fa le raranjozy le nosy tsy azo ombana dia mandeha zay fa ray misy vokatsitanay agnatiny ao dia mandeha avao Frosé. Mandeha Frosé zay magnagny mandeha Zandenova io. Fa agny ro tanay Karama dia mandeha agny zay dia voatazona laka reo fa na voatazona ny laka reo dia mandeha matetiky magnagny dia fa hainjozy hoe ty laka mivadibadika ty matetiky, ty laka ty mivadibadika agny matetiky. Dia zay nitazonan'ny Jozazy. Reo zany voaroaky bakagny? Voaroaky bakagny zay, tena voaroaky zay bakagny fa tsy tiandreo iasa mihitsy ao amin'ny place io ao. Nanangorona androanareo bakagny? Lanjozy mihitsy fa misy mangalasy ao reo namanay avaratsy tena mangalasy reo teto Mazenga reto. Dia mandeha tevotevy rozy miaraky sambo dia nangalaky raha tsy mety nataonjozy tamin'ny nosy io tegny. Dia voaroaky zay tsy azo iasana ity Zandenova. Lafa nareo nandeha bakegny, ilo naraindreo sambo sa amin'ny hélico? Naraindreo tamin'ny sambo sa tamin'ny? Araindrozy amin'ny hélico zay. Amin'ny sambo dia hélico. Hélico magnaraka anay dia misy sambo dia gera mihitsy. Dia ao mitazona ampoly injozy. Tsy mety mimpoly zao, andao mimpoly magnanosy agny nareo. Tsy misy magnapoly magnanosy agny dia tazonin-jozy amizay. Dia ba zao le sambo de gera. Dia magnatonjo basy mihitsy baka agnatin'ny sambo de gera anjozy io ao. Io maramila abo 2 metre olo reo. Maro olo zany agnatin'ny nosy? Maro olo agnatin'ny nosy ao dia gasy agnaminy 2 avao, ampela dia lehilahy. Ka bevatan'ny nosy mitovitovy amin'ny? Tegna tsy mahasaky miranga agnabon'ny nosy egny tamin'ny nitazonandreo ny laka avao niranganay tamin'ny nosy io tegny. Nitazonandreo zany laka reo zay niranga tagnabon'ny nosy tegny fe dia tsy mahazo mandeha zao hoe mandeha magnatiky, mandeha magnaroy dia eo amin'ny place raiky eo. Dia mangataky zahay hoe zahay mosary dia iketsiky zay va mety sa tsy mety. Akory va mety nareo la miketsiky zahay. Nihina zay amin'ny 7 mantognaly zay niala bakeo. Lafa nivototsy bakeo zay vita ankety nataonjozy teo. Dia navototsinjozy zay ndao nareo mandeha fa aza ampoly ety koa. Fa tsy azo andehana nosy io zao. Dia nanomboky tamin'ny avril igny raha igny nandeha raha igny dia tampaka amizao zanga igny dia fermeture zanga mihily tsy vidiana izy dia mijano zahay. Ka zanga io tena maro igny manakory fitoviana? Misy zanga io agnatin'ny place io ao. Misy zanga agnatin'ny place io ao, maro zanga agnatin'ny place io ao. Zanga avao sa misy raha hafa koa? Maro karazan-jaha agnatiny io fa zanga ro agnatin'ny programmenay agnatiny io agny. Misy akio izy. Misy manao harato fe tsy azo ipetsara ela io amin'ny nosy io ao. 3 jours farany. Isaky ino? Isaky sabotsy lahady avao. Ino mahavy an'izay? Dia zay vazaha reo mandeha rozy sabotsy lahady igny mandeha. Mandeha rozy sabotsy lahady, lafa sabotsy reo zoma hariva rozy miala nosy eo miaraka amin'ny avion mandeha miampita anjefa egny. Dia latsinainy koa rozy marainjay miaraka amin'ny avion koa bakegny dia mizotso avion. Misy avion mizotso ao. Misy avion mizotso amreo nosy bevata. Fa reo moa tegna tsy nanao toro an'le nosy fa sisa mitsanga manao zao dia anjano ety avao. Dia miketsiky agny zay manday fatapera.
de charbon complet iaby, régime complet, rano, sira iaby, labà agnaty laka manao zao amboaranay azy. Masiaka zany vazaha. Masiaka vazaha reo naniky zao io fa tena fa masiaka mihitsy. Fa tsy zalay masaky koa. Fa tsy misy zalay masaky mandeha fa mbo mangalatsy avao. Alatsy ma raha afaka antsika olombelo de mangalatsy. Mety mahazo mangalatsy. Tsaratsara ao zany nova eo. Nosy tsara mihitsy io fe problème avao. Fa halanjo zay nany zao de direct tany didiavanjo zagna mi Foibe na agny Tananarivo agny hoe zanga tsy mahazo avidy. Zany de nova nampigajany zanga io. Soit tsy mandeha rozy lavo mihily zanga ty fermentira. Ino ma daw raha tsisy mpividy de mijano. Ia zany tsy masaky magnagny zao zao masaky magnagny zao zay mitahagnagna avao. Karaha hitako tako harena agnatin'ny tany agnatin'ireo hitako raha agnatin'ireo tahagnagny mihitsy fa misy vola be bakao. Tegna bakao misoma 15 millions, misoma 20 millions, misoma 40 millions. Zay tahiny zay malakilaky petsaky. Kanefa agnatin'ny 3 jours mety mahita an'izay 5 millions zay. Ka nareo firy andro mandeha magnagny baka mahita rano? Nzay kanjo no tampany. Petsaky nosy vao zay de tsioko manao zao arahinay magnagny. Magnaraky zay magnagny, misotso magnagny, lagny. Andefany mahita rano moa? Anjay fagnavaratsy ny mainty rano. Miala manao zao valitsioko manao zao zay. Masabony mipaiky 4 heures mantognaly, 4 heures maranjay. Misy kahela samy nosy io egny. Misy kahela samy mitsopetsopeka izy egny. Daotsika andeha. Tapoko mazavazava antiana vaky anjo la egny zay tontona amin'ny nosy io fa zay ma tsy miranga ambony nosy. De mitady an'ity produit de mer tarainay ity avao zay. De fa egny zay miketsiky. De namanay eo fa andaka eo zay miasa avao. Miranga amizay lafa hariva anjo hoe afa mokotry tsika. Miranga ambony. Misy magniriky aby mantognaly, manday torche mijobo agnaty rano ao. So magneka fa tsy magnenjika ny asa eto fa petsaky mombanao iny tsy ela fa 3 jours de fa 3 jours de efa miala. Pareo mbo tsy nitifitsy. Tsisy nitifitsy. Tsy marina zany. Nitifitsy sisy. Nitifitsy sisy. Mandroaka avao. Mandroaka avao. De fa nanovanjo azy farany zao. Farany andehana tety amy avril io alô tinanjaka anjozy laka roa io. Efa tsatsa soasoa iaby laka reo. Ary laka avao. Amaroany laka zay tamizay tsy latsaky laka 20 mahery. Zay tamin'io. Io laka roa io avao tinazo nanjozy tagny io.